ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. مكمله معاكم سلسله فيديوهاتنا عن رمضان. اللهم بلغنا رمضان. كل سنه وانتم طيبين. جايبه لكم بقى كل شغل الكهرباء. الشغل دوت قطاعي بسعر الجمله. هتلاقي عندهم اكبر تشكيله موجوده من شغل الكهرباء باقل سعر موجود واحسن خامه عندهم، لان هم المستورد الاول، فهتلاقي فرق سعر جامد جدا في الاسعار عن اي مكان بره. دي بقى مرايات، دي جديده. الشغل ده كده كله جديد. دي بتتعلق كده في الحيطه ان شاء الله. وبتشتغل بالحجره بتاعتها، صح؟ تمام. دي عامله كام دي بقى؟ دي عامله 80 ان شاء الله. في منها كمان شكل تاني. المقاس الكبير ده، المقاس الكبير بتاعها عامل 90 جنيه ان شاء الله. تمام. بصوا اهي، ده الشغل ده كله ده جديد، ده حصري. كمان عندهم اللمبات الديسكو اهي. دي اللمبه بقى الديسكو. دي ان شاء الله اللمبه الديسكو، بس المستورده مش المصري، عشان في منها المصري. تمام. دي عامله كام؟ دي عامله 35. ودي الستاير. ان شاء الله دي دي ستار هلال ونجمه. ده شغل ده مستورد مش المصري. ان شاء الله شغل عبد المنتصر ده استيرادنا احنا، يعني شغلنا. دي ستاره اللي هي المفرغه، الهلال لوحده والنجمه لوحدها ومعاها نجوم صغيره. تمام. دي بتبقى 5 متر، صح؟ ان شاء الله. عندك ستاره تانية زي كده نجوم بس. دي ستاره نجوم بس، الشكل بتاعها طالع نازل زي الشكل ده شكلها اهو. ده الشكل بتاعها اهو كده وهي مفروده اهي. دي عامله كام الستاره دي بقى؟ الستاره دي ان شاء الله عامله 160. وفي شكل تاني في اسعار طبعا للتانية للجمله ان شاء الله يا باشا. وعندك شكل زي كده، ده النجوم بس، نجوم صغيره ونجوم كبيره. عندي شكل بقى نفس السعر. الثلاث اشكال دول 160. كلها شكل واحد بتاعها. ده هلال ونجمه، بس الهلال والنجمه الكبير حاجه زي كده. ده الهلال في قلبي نجمه. تمام. دي سيريا نحاس. ده شغل نحاس بقى، ده شغل البومبي ده، صح؟ ان شاء الله. ده ان شاء الله الكره اللي هي المعدن. ده المقاس بتاعها 3 متر، عامله 30 جنيه ان شاء الله. تمام. وديت اللي هي على شكل فانوس. وده شكل مربعات، فانوس مربع زي كده. ده شكل فانوس مربع زي كده يا باشا، عامل 40 ان شاء الله. تمام. ماشي. في شكل كرة تاني بقى بس بلاستيك. الشكل ده بلاستيك. ده بلاستيك مطلي بس مستورد ان شاء الله. تمام. مطلي ذهبي. ماشي. ده ب 35. ده 3 متر برضه. ده 3 متر. وده الشكل الفانوس التقليدي بتاعنا العادي. ده ان شاء الله الشكل الفانوس اهو. ده فرع نازل منه فوانيس. ان شاء الله ده بينور الوان. تمام. ماشي. ده عامل 40. كل ده الشغل ده 3 متر. ان شاء الله. ده نفس الفرع اهو. بس ده هلال ونجمه زي كده. تمام. ده نفس السعر ان شاء الله، عامل 40 جنيه. و3 متر برضه. ده 3 متر. هو في السوق بيقول لك عليه 5 متر، بس هو ما بيكملش ال 5 متر. ده بيبقى 3 متر. ماشي. للمصداقيه. في فرع بقى معدن زي كده برضو، ده النجمه. ده بقى شكل النحاس. دي شكل النحاس، صح؟ مكتوب ان شاء الله رمضان كريم. دي برضو 3 متر. ده شغلكم برضو انتوا. ده عامل كام؟ ان شاء الله ده 45. تمام. ده شكل برضو سيريا نحاس، صح؟ دي بقى انا عندي منها 4 اشكال او 5. ده الشكل اللي هو الشكل الجديد برضو من اشكال السنه دي الجديده كلها. ده عامل كام ده؟ نفس السعر اللي فات، 45 ان شاء الله. في الشكل المسجد زي كده برضو. ماشي. ده شكل المسجد اهو. ده مسجد زي كده. ده نحاس برضو. ان شاء الله. ده كله ده نحاس. ده عامل 45. دي اشكال جديده دي برضو. اشكال فوانيس. بصوا ده شكل برضو جديد من الفانوس النحاس ده، برضو يبقى حلو قوي لما تحطيه عندك، لما يتحط في البلكونه برضو يبقى شكله حلو قوي، او تحطيه عندك على المرجحه بتاعت البلكونه او في الريسبشن، يبقى شكلها حلو قوي السريره دي. وفي برضو الشكل الجامع دوت. ده شكل جديد برضو حلو. ده عامل كام السعر ده؟ ده سعره 45. والتاني برضو احنا صورناه ده ده 45 برضو. فرع نور، بس ده 7 متر سلك متين. ده اللي هو الليد دوت بتاعه مش بيكسر له حاجه. ده ان شاء الله بينور الوان. ده يبقى شكله حلو قوي في البلكونه او تلفه على الفوانيس برضو. تمام. شكلها حلو. في منه بقى اللي هو الفراوله. ماشي. ده شكل جديد الفراوله ده. لا الفراوله اهو. ده الشكل الفراوله بتاعه. ده شكل الفراوله اهو.
برضو نفس المقاس. ده عامل قد ايه طول؟ ده طوله 7 متر. في الشكل دوت كمان بيبقى حلو قوي. ده الشكل اللي هي الكرة الديسكو. ده شكل كرة ديسكو. ماشي. في شكل منه ايه تاني؟ ده الشكل التاني اهو. نفس الماتيريال بتاعه ونفس السلك وحاجة مستوردة وشغل عالي يعني. شغل نضيف. بتاعكم شغل شغل مش مصري، عشان في من الشغل ده بيبقى مصري. ده بقى ده فرع مشبك زي كده اهو. ده فرع ممكن يتحط عليه صور. ده فرع مشبك تعلقي فيه صور رمضان، تعلقي فيه صور في المنزل، ممكن يتحط كده شقة. في الريسبشن يتحط عليه صور بوجي وطمطم، بيبقى شكلها حلو قوي. ايوه ده في من المشبك ده كمان شكل ده تاني. منه فرشه. ده الفرشه ده بتاعه. شكل البتر فلاي بتاعهم حلو قوي برضو. ان شاء الله برضو فرع جديد لسه نازل، فرع اللمبه الديسكو. يعني ده الفرع اللي نازل ده من اللمبه الديسكو. شكله حلو. فرع جديد بينور الوان. ده عامل كام بس الفرع الديسكو ده؟ الفرع الديسكو ده عامل 25 كده. ده اشكال بقى، في منه فوانيس وفي منه هلال ونجوم. في منه فوانيس، ده هلال ونجمه زي كده. ده شكل جديد. هلال في قلبيه نجمه، وفي فوانيس بس، وفي نجوم بس لوحدها زي كده. في كذا شكل، يعني الكرتونه بتاعته بتيجي مشكله. ماشي. بيبقى في منه اشكال كتير. ده بيبقى 4 متر. ده عامل كام بقى ال 4 متر ده؟ ده عامل 20. ودي لمبات الديسكو اللي احنا صورناها. دي طبعا اشكال الفوانيس اللي بتتحط في البلكونه وتتحط في الريسبشن وتتحط في مدخل البيت، بيبقى شكلها حلو قوي. ده شكل فانوس زي كده، فوانيس مضيئه بتنور الوان. ماشي. احنا ممكن ننوره برضو ونشوفه. ده حجمها كمان كبير مش صغير. ده الحجم الكبير بتاعه اهو. في من الشغل ده بيبقى في منه مصري. ده ان شاء الله المستورد بتاع عبده منتصر. ده شغلنا احنا. ده عامل كام ده؟ ده عامل 45. اقل سعر في السوق هتلاقوه. بس كمان شكل الجامع والهلال دوت برضه بيبقى شكلها حلو قوي لما بتنور كده بالليل في البلكونه، بتدي ده ان شاء الله برضه. بس ده المسجد الكبير بتاعه. بس ده المقاس الكبير، ده عامل 55 ان شاء الله. في كمان شكل الهلال. وده شكل الهلال عامل 60. ده المقاس الكبير بتاعه. ده هلال وفي نجمتين اتنين شكلهم حلو قوي برضه. ده عامل 60 ان شاء الله. لايك بقى وشير، واللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل الجرس. وكل سنه وانتم طيبين. موجودين فين؟ موجودين عند عبده منتصر. هو موجود في 14 درب سادات، الدور الثاني، درب البرابره. مكان ما بيبيعوا حاجه السبوع هتلاقوه. اسالوا فين عبده منتصر هيجيبوكوا بالظبط. لو انتم مش عارفين تروحوا تيجوا المكان. لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل الجرس ويوصلكوا كل جديد.